Beshunche ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thui go tšwa ka studio 10 Auckland Park Johannesburg gomme ditlhogo tša tšona ke tše setopo sa motseta wa peleng wa ka Afrika Borwa ka France na Tim Twitter se gorogile gae lapeng la gagwe ka Nkwanambi ka KwaZulu-Natal. Magongwana wa mengwaga e 15 yo setopo sa gagwe se weditšwego ka Laboraro o re swabileng go feta molomo go mo ipiletša go maphodisa go thuša lapa go hwetša toka. Afrika Borwa e sana le monyetla wa go fetela go dipapadi tša mogopo wa lefase tša FIFA e fela seo ga se sale ka matsogong a yona. Bešo Nthobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya matsogo wa Rrao ka Stan Letlalo. Setopo sa motseta wa maloba wa Afrika Borwa ka nageng ya France na Tim Thetho a se fihlile motseng wa gabo ka Nkwanambi ka KwaZulu-Natal. Mothetho o hlokagetše bekeng yeo e fetilego morago ga go a lebatong la bo 22 la moago wa hotela ya Fora ka Paris gona France. Mothetho a beile motseta wa Afrika Borwa ka nageng yeo gomme o tla bolokwa go sasa ka poloko ya legoro la bobedi la semmušo. Magongwana wa mengwaga e 15 Tshepišo Manyenduane yo setopo sa gagwe se weditšego ka Laboraro o re swabileng go feta molomo go mo ipiletša go maphodisa go thuša balapa go hwetša tokwa. Ngwana yo o timeletše mafelelong a kgwedi ya go feta gomme setopo sa gagwe se hweditšwe ka Nelmathias ka bohlabela bja Pretoria. Seo se hlotšego lehu la gagwe ga se tsebi ka se sebaka gomme balapa ba re ba paletše ke go bona setopo sa ngwana wa bona ka labone ka go sa letetšwe diteko tša DNA gore di phethwe pele go begwa ge baswa ba bangwe ba hweditše setopo seo ka sethokgweng sa ka Nelmathias. Lesogana leo la mengwaga e 15 le tla gopola ka go rata mmino ga lona. Balapa ba butše molato seteišeng sa maphodisa sa Silverton e fela ba re le ga bjale ga se batše ba hwetša thušo le ge le efe goba efe ka seo se hlotšego lehu la morwa wa bona. Tshepišo o timeletse ka di 28 on a Sunday, and his friends were able to see him at least, and then after more a ba le hore around 4 batho ba bantši ba mona tsamaya le ditšhomi tša hae tse pedi, and then from more later on ba mona a tsamaya le only 2 people were able, batho ba babedi fela ke bona ba boletseng hore ba mone a tsamaya le this le monna o mongwe o ba sa meeting. Barutwana go tšwa dikolong tše 32 go ralala le naga ba tšere karolo diphadišanong tša go bjala ya go bitšwa EduPlant School Competition ka Rustenburg provinceng ya North West. Phadišano ye ke karolo ya lesolo la matlalanaga la go thekga go hlongwa ga diratswana tša dijo le merogo dikolong tše diketekete le go matlafatša tšhireletšego ya dijo tikologong tšeo di itlhokelago. Go tswa mo go fetoleng dikolo go nna ditshingwana le mafelo a go ithuta go ya go gaisana mo kgaisanong ya EduPlant gareng ga dikolo di le 32. I learned most about teamwork because most of the projects that we've been doing or the activities that we've been doing, they've been about teamwork most of the time. And all this that we learn from the EduPlant is very important. I would encourage kids to join EduPlant to learn these things like herbal remedies. So instead of buying and wasting your money, plant. When you plant, you save money, you benefit. Good for you, good for the earth. 50-50 to be nice. Mo dingwageng di ka nna 30 EduPlant e godile go nna programa e kgolo go gaisa ya ditshingwana tsa kwa dikolong. I think over the years the learners have really applied the learnings of these food gardens within their communities. The finals is more than just a celebration, it's really a platform to celebrate and highlight growth
innovation as well as sustainability, and the ability for them to persevere regardless of the environments in which they come from. There are 3 key areas we want to address. One is food security, the second is climate change and environmental factors, and lastly is nutrition and health. Over 30 years, we have developed an incredible program that spans across, we've probably worked with around 15,000 schools in the country, and over the last this cycle, we've worked with 300 schools, and what you see here today are the 32 best schools in the country coming together to show us what they have done for their school gardening and their nutrition programs, as well as their leadership within the school. Kgaisano eno ya monongwaga e botlhokwa thata jaaka e le sa ntlha tiragalo eno e tshwarwa ka namana. Kgoro ya thuto ka provinseng ya Limpopo e thabišitšwe ke go bona barutiši ba tsela ba thopa difoka tšeo di fapanego moletlong wa bosetšhaba wa difoka tša barutiši ke gore National Teachers Awards wo bo go swaretšwe ka Kempton Park ka ntlanyana ga Johannesburg mono Gauteng. Difoka tšeo di akaretša difatanaga tše 2. Barutiši bao ba hweditše kamogelo ya sešate ge ba goroga boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja Polokwane ke barutiši ba 15 ba bego ba emetše province ya Limpopo. Setšhaba se be se thabile ge barutiši ba babedi bao ba thupilego difoka ba goroga. Ba babedi go ba tshela bao ba amogetšego difoka ba tšwa dileteng tša ka bodikela le bohlabela bja mopane. Yo mongwe le yo mongwe o thupile sefatanaga bakeng sa go ruta grade R le sekolong sa sekondari. Barutiši bao ba filwe le difoka tše dingwe go akaretšwa le leeto la go ya Denmark. I'm so grateful. I feel so overwhelmed and I thank God. I didn't expect this. It's tough there. But I feel so happy to have put Limpopo province in the map. Ke lekga la mathomo mo mengwageng ya go feta ye 10 morutiši wa go tšwa Limpopo a hwetša sefoka sa maemo a godimo go karolo ya go ruta dipalo go tloga go mphato wa 10 go fihla go marematlou. So part of the things that I've won, I bought 250,000 rands to go to Denmark and also 21 days trip to China for teacher development. Bahlankedi phethiši ba thuto ka Limpopo ba re ba ikgantšha ka katlego ya barutiši. We want to congratulate all the teachers, the winners that have really raised the bar for all the educators in Limpopo. Kgoro e re mo lebakeng le ba itukišetša ditlhahlobo tša marematlou. Afrika Borwa e sana le monyetla wa go fetela go dipapadi tša mogopo wa lefase tša FIFA ka USA, Mexico le Canada. E fela seo ga se sale ka matsogong a yona. Morago ga dipoelo tša dipapadi tša bošego bja go feta tša Group C, Benin yeo e le go maemong a pele e maemong a mabotse a go tsenela dipapadi tša sebjana sa lefase le galamathomo. Bafana yeo e ralokilego maleka le Zimbabwe bošegong bja go feta e tla kopana le Rwanda mo papading ya bona ya mafelelo ka Mpombela ka labobedi leo re yang go lona. Sehlopha sa USA, Mexico le Canada di sana le monyetla wa go ba karolo ya phadišano ya mogopo wa lefase. Benin yeo e dietileng go pele go legorola C tla tsenela phadišano ye le galamathomo. Benin e di swere pele lokong ka dintlha tše 17 morago ga go raloka papadi tše senyane. Ya latela ke bafana ka dintlha tše 15, go latela Nigeria ka dintlha tše 14. Seemo sa bafana ga se šešedi wela morago ga go raloka papadi ya maleka ntle le dino kgatlhanong le Zimbabwe ka Durban bošegong bja Labohlano. Papadi ye e gakaditše seemo ka ge Benin le Nigeria di fentše dipapadi. Benin e šašarile Rwanda ka 1-0 mola Nigeria e išitše Lesotho patleng ka lepatlelong la Peter Mokaba. Papadi ya mafelelo ya legoro la C. Bafana e tla ba karolo ya phadišano ya mogopo wa lefase ge fela ba ka fenya Benin. Le ge Benin ka fenywa ke Nigeria. Benin e tla ba karolo ya phadišano ya mogopo wa lefase le galamathomo ge ba ka fenya papadi kgatlhanong le Nigeria. Ge Benin ka raloka papadi ya maleka ka dino e tla fetela pele ge bafana e ka fenywa kgatlhanong le Rwanda. Nigeria e tla ba karolo ya phadišano ya mogopo wa lefase ge ba ka fenya Benin le ge bafana e ka latlhegelwa kgatlhanong le Nigeria. E fela Nigeria e tla swanelwa ke go fenya Benin ka dino tša go feta tše 3. Ge bafana e ka go beša wa tuka e tla ba le galamathomo ga e sa le go tloga ka 2002 ka Japan le South Korea.
Bagešo ditaba tša rena di fella mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC2 le go SABC Legae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ga bjale gabotse.